mulai jesum son ke napung ni cepat aja mulai susu hemp goram roto jeti bo tulunga panam jeti bo gab nyitu doden gunga tal tagdal atsin paya lenco pato tan suyubo ruhi lagab mem guli anyangam lito megab nit beminlo beto ruhu gunga malabo lagaw ejab dulin mamto hogab atsig agame jetiden ho mug bonam ninam ho melinge dink jaden me dari kamla jetingam abiden sechenak ausi atsig tumab abiname nale gododo atsig agam hoge au nyo kamplin pan ho mug benam hoge doin takar hog melingam lengpan me sa salog isam hochum abden ham nosu uraho pechum abden sechenak ausog melinga atsin bosto ho gadagat auso donbo melinga mem bosil doto hogab me agam benam ho he lengnam me gam jinam ho he bimab doden atsi gadagetek tomsir hoinam nam nitu domadab madan me nyiluk nyit etis menamam nyitu domadab madan Prabu Jesu nam payalencong le pavdane solo aloso ngologe Arunachal Pradesham full-fledged state kultivo balen lai polisi anyanyang cham gola jeng pikalam piligo ngole celebrate malo dodo nam payalencong pavdan so Arunachal bompang so hoglo celebrate malo dodo na sakka do babi nika balangalo nam mangjang bompe mangjang mau galo pe no anya Arunachal kajala chonglo dablo doge pan pagda harap continue do babi nika Home pengolo ge iso ge Baptist Church Council ge so compound dealers se lo ara bonum se gap kan lengole kamlo do danala awa anya mang potave ka janglo hom ko jok ji kuno ngole solo nya lamar ngare ge do o solo ara bo so program so no dar invite madane molo ma jo ping ko so dong ba tave
this statehood day so Mulunisi Baptist Church Council compound so organizing team pacho partner hoga banyokam sijai ngam eda bempa juga todo oke lulu muna mena makam ego dodo heb jakam mule as a good citizen of India mul Christian mul sos ke occasion amdo mule celebrate madu jido pun babat pacho pala oke so Mulunisi Baptist Church Council kam mul occasion am mul as a official mule celebration ba conduct mado also some mul every church se jila ko maja kam range office ba mission field office have jilo kam albade aldo na oga bunyo kam mule civil pun ba avne kam pacho pa oga bunyo kam so gida every activity nga pun ba alag mo do hoga be mul muji do jido hogne ke gida so alob jide he pun ba ke ga oso gida so hogne ke alma oke ga alma jide he nyo kam igonam ga alag oke jidna hoga alog jina mule sam mule jido Yesus Kristus temina na oso muluge Onachal sikam otugo North East Frontier Agency held opa 1971 some kaga Union Territory mapako na okay 1987 some statehood mapako solo simule 38 ke statehood de celebration mul all Arunachal Pradesh gildodo have to mangul Arunachal ni tulunga Hoglo gida so doj kam solak asam mupal celebration mal dodo hogga bamyo kam solo mul Arunachal gab singul gab ekta red letter de pa hogga bamyo kam mule union territory hokke solo state karna full fledged state ud mul kapa de ale solo ge 20 February sana hogga be mule so solag asam mule kapatel ego hemp mupado mule kaga hoga banyo kam singul gab statehood de pa hokamul Indian Union okam etang mule state akwa mule sul udo mule kapa kado hoga mo on behalf of Yesus Baptist Church Council soke mule ge Arunachalam albe soge also hempinyiram sonyel dotka oke solag also mule herag pun baaban mupagadal mule solag alsam paicho pagdal oke gajil il dot chuka oke dotka oke pun baaban atre non mule logo doban ka elmo humle gina ke paicho Oke compound soge oke jimat NBCC Church soge ngo Arunachal Pradesh State gabe government gabe missionaries gabe nun beli ngaji cita ngo pratna nam beji ba ko tulung natala da soleg so nguluge Arunachal Pradesh samne tie jigum gabe mulai nya ajin orme anya abila akin-akinam turlada ala akin-akinam saka kamin sula mula sol sil dot so pengkolo na mula sol gal so payali chol paadne no mulam tribe hiamnan Yesus Kristo nga alam ka pratna ko dalam oso lagabe mo especially harabe mulga Yesus Baptist Church Council abisura mula pratna badne Arunachal Kristo Olagabe Sharaba Hajang Urasoga Hajang Dulam Lolaila Hara Dulam Lolaila Ule Soga Arunachal State Day 38 the years of celebration sam Ule so kampan Uraso Nampam Sogula Hingpu Hanyar Gaba Isharabung Le Pala Ule so dopana
papila isyaraba luku da ngula suluga sok panam sam sogrina melang sam isyaraba so ngula si jadirim kari kune oririm tulang ngula nek suguna kari tanal ridi nama panamam khum namam jo namam melengam nam ngula preji manam lungam na pikula sok yang ngula surium soga suluga luga soga state day ge ngula celebration 38 day ge kaga years ge state day celebration sam ngula so mutem tarne Kori wanam ngula kat juga Oke, kita pin. Boleh winner. Oke. Goes to Team 4. Kere. Breakfast in charge of congregational hymn NKV 6 Hamula Betis. Hang so hal